Саламатсызбы, Рыскөл онлайн YouTube каналының катталуучулары. Саат 3 Каракол шаары түштөн кийинки курстар менен тааныштырып беребиз. Optima Bank доллар 83 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Доскреда Банк доллар 82 сом, евро 85 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын. Халык Банк доллар 82 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын. Обменка доллар 84 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Капитал Банк доллар 82 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 33 тыйын. Байсал обменниги доллар 84 сом, рубль 1 сом 32 тыйын. Ушун менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Биздин баракчага катталып, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.